Biag, wenno patay. Tinapalabas, nangabak ni Roldan, iti nakilaban na iti street fighting. Kalpasan nga intad ni Yalong tibingay na, nagsinadan, ket iti bus station tinagpalabasan na iti rabii. Iti sabali a bangir, adu dagiti naamuan ni Rosana kada Laila ken Tony, may papan kini Roldan. Maragsakan daytoy, gaputan na sayat a tao ni Roldan. Nakunamot ni Rosana kini Tony, nga ilimid da ti may papan kadakwada ken ni Fatima. Tap na awan ti maparnuay aparikot. Kim manunong met ni Tony. Imawag manen ni Don Tomas kini Solomon, ngem imbabaan adagos ni Solomon iti telepono. Nagkatawa ni Don Tomas, gaputa muna amasuron ni Solomon. Nakunamet dagiti bodyguard ni Solomon, apaltugan da ni Don Tomas iti kaldawan ti laban. Ngem kinunana asaan pa'y apanawen, tanasken nga abaken na pa'y amin akwarta ni Don Tomas. Ita gagayem, adtuin tituloy tinobela tayo na pauluan. Biag, wenno patay. May salang asawang Big Boss. Tiraan min adagos inton kaldawan ti laban. Saan pa'y? Bayaan nyo pa'y lang. Saan na pa'y at tiyempo? Saan pa'y apanawan? Ngem Big Boss. Adu pa'y akwarta na tinasken nga abakak. Sabagay Abakak amin akwarta na. Sakbay, apatayan nyo. Sige Big Boss. May salang asawang tiraan min adagos. Nagadudayt na ginagatang mo, Fatima. Wen yawid ta amin dagitoy ijay bugalyon. Alam, makaamu ka man langan. Amangan no kayat mo pa'y tigumatang iti daduma. Anya pa nga tatigatangan ta? Sika, Wen! Adda kayat ko agatangan. Iso arumwarta manen dito hotel. anya ngay dito? Inta gumatang iti silag. Kalugong. Anya? Anwang tisilag? Ited ko kan ni tata ikko ija asyenda. Ha? Wen! Igatangak man ni tata ikko? Ay na, Fatima. Ado tisilag ala ko ije bugalyon. Sa balilat tatagga po dito'y syudad. Ay, mala. Makaamu ka man langan. Patsyak! Maragsakan ni tata ikko. Sige, intaro dun. Naragsakak, Tony. Ngam saan anay tiragsak ko. Gapotadyak pa'y nakita dagiti singin. Kang runaan na ni Michael. Ditay ammo ti ayan na. Rosana, Kanina nang jak amo no sa dino ti ayan na ita. No si bibiyag pa'y nga ta. Wano na tayan. ha? Pulos nga awan damak ko kankwana. Sinapsapol ko ida amin. Ngam pulos, nga awan tinatakwatak, may papan kaninanang. Sa dino nga tantayan na. Napimmusay man bilang, gaputa bakatan. Makita ko mamot, tinakaita naman na. Aguray ka. Ijay ang bangig. Nakadanon ka ka din, Ijay? Iti ayan ti kabagyan nyo. Anaudi idi anag na edan tayo. No kayat mo, mapantay ijay ang bangig. Amangan no ijay ti pakasarakan ta iti inam. Napanak idin ijay. Ngam awan tao ijay, Tony. Awan ijay ni nanam.
Anya ti amom, no adda ita ni Jay. Huh. Kan ijay balayo. Di ka kadinapnapan ni Jay? Napanak mo't iti sigot a pagtaangan may kaninanang. Ngamawan ni Jay. Nagkaruotan ng daglawlaw. Kasta ka di. Nupay kasta. Padasan ta timapan iji ang bangig. Barang adda ita ijay ti inam. Agbiyahe kayo, Papa? Wen iha. Adala sa pulan mi a tao. Ti ina ni Rosana. Saan dak ka di nga isurot? Saanen, iha? Adayo ti biyahe mi. Sige, urayak lang ni Roldan. Barang agawi din. Kitjakton palubusan arumwar. Sige, iha. Saan mo na palubusan arumar? Ibagam nga addan dito iti inana. Wan, Papa. Asidagtan iti ili ti ambangig, Tony. Wen. Malagip ko ti aramid ti basurot ni Solomon. Sinapsapol dak idi. Ngam nasiribak ida. Iso adidak nakamag. Tony, No nakamagdak idi. Nalabin. Awa na kumaitan. Ta sigurado a pinatay dakon. pagyamanan ta ti Diyos. Ta saan daan nagbaliki. Wen, Rosana. Kat no pimusay ka idi. Siguro, naawan anak matan iti kirad tap naagbyagpay. Rosana. Bayat ti kaadak iti dana ni Solomon. Kayat ko idin akat talan ti biyak ko. Ngam agi amanak. Takanayon nak idi apalagi pan ni nanabokan. Kastamat tan ni Doray. Rosana. Agi amanak taadadaan ang bagbagalat ta kanyak. Tunggal maawananak itinamnama. Sikalat tati ipalagip ni Doray kanyak. Ako nana. Adom tengto ti altaw nga kita ta. Ngagsabat matlang ti dalan ta. Kat dagita tinang patpatibkar kanyak. Rosana. Nga oray idi addan ni Fatima iti biyag ko. Kanayon naklat ta apalagi pa ni Doray. Gaputa sobra idi asakit kan saom ti marikriknak. Kat pagyamanak, tapod no ti kunana. Anagsabat ti dalanta. Tapno adda katulungak amang sapol kan ni Michael. Wen, Rosana. Agtinulong ta. O Anthony, daytoy duha at tanem dito'y sikigan ti kalapawa. Kat tanam day di antimidrina. Kanti kasinsin ko anilando. Nabayakan na pimusay ta. Kastagayam. Anya tin patay da? Pinaltugan ni Maskay. Di pasurot ni Solomon. Anya? Ngam agi karon to ni Solomon. Iso tiga po na anatay daan timitrina. Rosana. Sobra agkura ti marikriknak ka ni Solomon, Tony. Tumok no sa dilangit ti gorak kan kuana. Talaga demonyo day dya, Solomon. Ure awan basol na tao. Patayin na. Nakadanon idi dito'y Damaskay. Gaputa sapsapulan da ka. Ngam idi saan da ka amakita. Pinatay ni Maskay daan ti Metrina. Dagiti ayop. Uwan. Ayop da. Nakarkaro pa'y ngam ayop ti kayarigan da. Da kayo ti urayan, May. Kat itata da kayon.
Makaammo kayon dito'y daga day di nanamidrina. Sipod pimusay da nga gina. Sa akong tinangay aywan dito'y kalapaw da. Nudaduma, dito'yak mo namat maturog. Tapno makuna nga damot tao ditaw. Agyaman na kabsat. Ay na, nabayagan day din na udi pa nagkikita tayo ah. Medyo ubing tayo pa ida eh. Angam ita, medyo adaan tayo matan iti edad. Nasayat kayo at tao kabsat. Gapotay aywanan nyo lat tato'y kalapaw. Kayan daga, day din hanamidray na. Una, gapota siyak iditi binilin mo, Rosana. Saan alimod kanyak tinapasama kada kayaw? Amok ti pakasaritaan yaw. Nabayagan day diyo umayo dito'y ambangeg. Idisap sa pulam ti inam, Rosana. Uwan kabsat, malagip ko day di. Ado ti inistoryam kanyak, may papan iti napasama kiti biyagmaw. Ikasta ka di. Ang mala, kabayatan diyo pa'y masango to'y daga, dananamidrina. Ay kat bantayak pa'y laang Agyaman na kabsat. Umalatiw tayo di tabalay may. Tain tayo biit mangan. Amok mabisin kayon. Sige kabsat, agyaman kami unay. Intayo nga rudan. Ket no kayat yung tupay ti agsubli di taoy. Umay kayon tulat ta. Unakon ket nga da umawag. Gaputad walangan nga aldaw ket palabanan. Hello! Senyor Solomon. Si Kamanan. Talaga adinak sardingan, Don Tomas. Kaya't ko lang nga ipalagip. At walangan nga aldaw ti palabasan kat palabanan. Kan kayat ko nga ibaga. Asikalaang ti kapinnosta. Nagadulakit din nga amom, Don Tomas. Sige. Tayo talaang. Bye. Abakak ti kwartam, Don Tomas. Para makitan to. Ngem abakak ti kwartam. Awan dito'y ninanay, Tony. Pulos ka no asam ngayon inmay dito'y ambangig. Nukasta. Sa dino nga rudan ti nagturturongan na. Ala, baya, tulungan ka amang sapul kan kwa na. Tony, Agpatulong ka kadagiti amok. Barang ammo dati ayan tinam. agyamanag. Kahit kasano nga rudan. Agawid tan. Sige. Agsublitan, ije bukalyan. At damat masitur ng kon kabsat. Umdas mat siguro nga ramatak ngagpasyudad. Anyo? Apay? Di mo ka din napadasan tinapan ije syudad nga oray tinaminsan laang. Saan? Sa bali ti biyag iti syudad, Roldan. Kwarta ti aggunay. Iso kasayatan ang makipinnosta kay di pasdak ni Solomon abaknang. Iti kasta, mga abak ka. Ay, ala, mo nagtakid din. Inta maturugan. Kakaiso na nga awan ti palaban ita. Maturog tan. Taintun bigat. Sumangput ni Manong Yalong. Sige. Inka maturugan. Takayat ko kay tiyag papaangin. Naglaka nakaturog dagiti pada tabalod. Agor-orok dan. Idinto datata. Kahit di pa'y makaturog. Amom Michael. Pampanunutot ti pamilya. Siguro. Impagarup dan anataya kon. Dante. Sika. Pampanunutom ka di mo ti kabsat mo. Wan Dante. Kumusta nga tamot ng tikabsat ko?
kaasimat. Siguro, nagsardengan iti panagadal na. Isula ka diti pamilyam. Wan, Isulat tanti mangisaksakat iti panagbiag na. No kasta. Tada kamot ditoy. jak amo. No kasano itan tibiyag na. Tadayja kabsat ko. Nalupoy. Iso anas kan nga addaak at tumulong kan kwa na. Ngam addaak magtan ditoy. Nasuro-suro na siguro ti agbiag nga awan ka, Michael. Ngam saan tamawanan itinamnama ang makarwar ditoy. Tapno makadin na tamot ti pamilya ta. Dante. Wan Michael. Saan tamawanan itinamnama? Sige. Maturog tan. Tapno di ta mapuyatan. Nangro na kat. Inton ka ni kadwan nga aldaw ti laban mo. Siglat, namnamaak ti panangabak mo. Magdakkel agatad ti mapukaw kanyak, iti kanito amaabak ka. Lodingitek siglat. Ngemsam kapay amabalin arumwar dito'y pasdak ko. Kaanong to? O di kagdanag. Tarumwar kan tumitlaang. Namnamaak data, Big Boss. Wen, ipanamnamak kan kadayta. Basta guray ka bailaan. Basta ti aramidem ita. Agsanay ka. Gapo ta inton bigaten ti laban mo. Mayat, Doray. Naimas to'y mango juice nga naramid mo. Unmat. Talaga na imas. Oh, di ka kadipay sumrak dito mansyon. Dito'y kamatlatan parangan. Sipod simang pata. Agpariirak pa'y. Kan urayak ni Ophelia. Anya? Wan, barang umay agpasyar di mansyon. Kat edad ko ti ginatang ko aparakan kwa na. Ha? Umay nga ta ita, Doray? Ha? Ay ko, hindi ka mo. Sige, urayak lata. Ngamno awan ita. Di urayak tumanan inton bigat. Wow, Fatima. Makumikom ni Ophelia iti negosyo na. Iso nga umay tulak tano at dawaya na. Iso nga di ka mang namnama. Ang mga nagsakit tuman ang tinaka mo. Ni nga taroldan. Kaya't ko mga itadagiti ginatgatang ko aparakan kwa na. Di itad mo to inton pa nag-eskwela. Nagbayagan? Hakwa, amom ka di ti balay dalayla? Ha? Wandoray, mapanta ijay balay dalayla. Kat itad ko kan ni Roldan dagiti parakan kwa na. Kwa, hindi ka mo. Itamot laang, agpasentrota. Tasapulan ta ti balay dalayla. Anya? Mailiwag ka ni Roldan, Doray. Kaya't ko makita. Iso nga agpasentro ta ita. Tasapulan ta ti balay dalayla. Masapulan nga ta da Fatima ken Doray, ti balay dalayla. Gagayem. Di uliwana denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, napan darosana ken Tony ijay ambangig. Takunan ni Tony, abarang adayjay ti ina ni Rosana. Ngem na ko na ti tagaaywan iti daga day di bakit midrina, apulos adinapnapan ijay ti ina ni Rosana. Maditirik na ni Tony itinaduktalan na,
apinaltugan ni Maskay dabakat midrina ken ti anak na. Ngem kunamet ni Rosana nga agikaron to ni Solomon gaputa iso ti aking basol iti amin. Kabayatan na. Nagsublin da Fatima ken Doray ijay bugalyon. Ket urayan ni Fatima asumangpet ni Ofelia. Tapno ited na ti ginatgatang na ijay syudad apara ken kuana. Ngem kuna ni Doray amakumikom ni Ofelia iti negosyo na. Iso nga umay tulatta. Insingasingarod ni Fatima amapanday ijay sentro. Tasapulan dati balay da Layla. Tapno ited na dagiti para kini Roldan aginatgatang na. Itagagayem adto yung tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Wendoray! Agpasentro ta ita. Tasapulan ta ti balay da Layla. Anya? Kaya't kung aminin ang makita ni Roldan. Ay, mabalin ka di nga intun bigaton, Fatima. Sang-sangpot tapay lang. Kan malaman na. Aginanakapay ko ma. Anya, matan. Di ka nagpilit. Nabanog tay ti biyahe. Iso nga aginanatapay. Intun kon, agsakit ka manan. Sige ka. Anya, matan. Intun bigatan armuart, ha? Sige man langan. Ala, ibusa mo day taming gudyos mo. Taumunag kan. Ingkan agin na na. Salbag adun, Tomas. Talaga asur-surunan na ka. Big Boss. Inawagan na ka manan? Agburburak ti darakan ko na. Big Boss. Agparang tula ang intong bigat. Talaga apalakak iti paltog. Ha? Apaman amayawat nanto ti abakak agatad. Talaga apalakak iti paltog. Tapno agnakam. Di ka ginlalaing siglat! Sumardeng ka man, Piryo. Itiram man ang tikinalastog mo. Talagamat na ginlalaing ni siglat. Sige, umay ka. Di na iguyot! Diyos ka ka! Michael, agin lalaing ka kano kung na dito at tao. Sige, agisparing kayo. Patanak man, Dante! Agin lalaing gayam, Anay ko, dibig ko. Ita, Piryong. Anay. Di ka naging lalastog. Anay. Tawan mo't amom. Tony, Layla, awan pa ilaang ni Roldan. Pangsarakan tayo kan ko, ana. Wan nga rod manang Ofelia. Madandanagan akon kan ko, ana. Sa dilo nga ta tinapnapanan na. Patsak nga iti mabiit. Sumangpetan dayjay. Kat ni Michael, sa dino nga tamatan ti ayan na. Idi mo. Dito'y bugal yun ti pagtrab-trabaho ni Michael. Manang Rosana. Ngamjak na sarakan, idi. Kanjak nakit-kita, idi. Gaputa makumikumakmat, idi, para iti panagadal ko. Layla, Nagtrabaho iti may sa pagtagilakwan iti construction materials. Ngam idi kwan, saanan nga gawawid iti daklan. Iso ang kapilitan nga imay dito ni Roldan. Tapno sapulan na. Ngam di na nasapulan. anya. Nga aging ga ita. Pulos adimi ammo ti ayan ni Michael. No amok la kumakasta. Nalabit. Inayabak la kuman ni Michael. Tagtrabaho iti department store. Tony, Tauray siya kidi. Makumikumak iti negosyo. Isuan ni Layla. Katjak pa yan makasarita no daduma. Gaputa kanayo nakmat idi amarabian. No sumangputakon. Nakaturog matin ni Layla. Makonsensyarak.
Kat sapay la kuma. Tawan ti dakas ang napasamak kini Michael. Sapay ko Agparparik na kanya ka si bibiyag ni Michael. Oray ti inag. Agparparik na si bibiyag pay. Wan Rosana. Sapay ko matakasta. Ala, intayon di taunag. Nalaminan di tiruar. Intayon maturog. Sige. Umunig tayon. Intayon maturog manang Rosana. Taintun bigat. Rumwarta. Agpag na pagnata dita sentro. Tabareng makasagap ta iti damag. May papankin ni Michael. Sa dino nga tati pakasarakan ta iti balay dalayla. Taited ko da iti ginatgatan ko apara kan ni Roldan. Ay, di mo lang amin mayuray inton pa nagsasarap yun. Itan ti kayat ko. Asino ti urorayan nyo dito igit ti kalsada? Roldan! Fatima, kumusta kan? Roldan! Apay ang kasta tilangam. Nakadungdungit kamatan. Kasla di ka nagsuksukat iti kawis mo. Kwa? Awan ka di ti kawis mo? Ado, gamjak na mo nagaw-awit iji balay dalayla. Saanan nga iji ti pagnanada kita. Sa dino nga rod. Iti balay ti may sagayam ko. Kasta ka di? Sige. Labsan kayo pa dito. Ay, mabit lang. Awatan da ito eh. Ha? Anya day ka? Ginatgatang ko iti syudad aparakan ka. Ha? Nagduduma. Ada t-shirt, kalugong, panyo, jacket, kanda dumapay. Ada pa'y medyas. Ha? Oh, atoy. Agyaman na ka. Ang idulin mo pa ka. Ha? Basta idulin mo pa lang. Taalak to inton pa nagsasara. Ang Roldan. Nangagmuti ko na Fatima. Idulin mo ka nung. Taalahan nan to inton pa nagsasarap. Sige. Sige. Inakon. Adapay pa na. Labsan kayo pa Roldan! Intayo pa'y mang restaurant. Di na kan intal talaga. Napatagsamot ngamin ti papanan na. Ala, agsublitan ko di mansyon. Mutuyan day ta itid mo kumakin ni Roldan. Ta siya kung timang bitbit. Taagawid tan iji mansyon. Wano? Adda ka di pa'y gatangam dito'y sentro. Awanan. Ala, agawid ta nga rodon. No kasta, nakakaasing nga rod ni Roldan. Ta iti da iti aparke, iti pagturturugan na iti. Uwan nga rod manang. Sapay ko mata makita ta ita. Sapay ko mata masalaw ta. Uwan nga rod. Iti na minsan. Saan mo't lang ang nagaw-awit iti balay. Kat imay ko sinapsapol dito eh. Kat nakitak mo't lang. Pinagawid ko iti balay. Inong ungtak. Layla. Kat pagyamanak mata saan ang nagsakit tinakam na. Nadikat nagpasensya. Ay, maawatak matkit di. Gaputa sapsapulan na ti kabsat na. Gaputa dito yung aming bugalyon tinako na idi ni Michael nga ayan na. Ngam sayang. Tapulos adina na sarakan nga aging kaita. Wan nga rod manang. Ala. Oh my God. Agpag na pagnata. Bareng masalaw ta ni Roldan. Sige manang. Big Boss! Awan mat ni Don Tomas. Dagiti lang pasurot na ti adda. Nagbutang matlaang ti Jaske. At gam ti may sa pasurot na nga ta si Kes. Siguraduan nyo akwarta ti linaon. One Big Boss. Sakbay amang rugitilaman. Siguraduan nyo pa'y no kwarta matlaang ti linaon ti igamda nga ata si Kes. Matumpal, Big Boss.
Michael, lalengem. Naskin na mga abak ka. Oh, dayayan di kalaban mo. Naglastok, Michael. Kita-kitain na ka dito yayan ta. Oh, Abakam day talastok, Michael. Juan, Dante. Ket ito! Mangrugin ti laban! Hintay imatalan ti laban! Dasiglat kan virtud! Mangrugin, Michael. Mangrugin. Yung na asumbrat iti karsel a paglabanan da! Ket awan sa bali! Nudi! Ni virtud! Sumarunumutan! Ni siglat! Michael, lalay nga ma. Naskin nga bakam ti kalaban mo. Si puta man na imbag ti karaw na. Panagkitakin ko na. Nalaying, Michael. Sige, Dante. Michael, lalay ngam. Itay pa akaslad da kayat na akautan iti bulsa ti short tan na. Matay ka! Natumban. Kita ti bulsa na. Di mo maalat yan tayo ti bulsak! Balsin kamat. Kautak ti bulsa na. Iringgilya ti bulsa na. Hoy! Sublin kanyak tayo ta! Kastoy ti may parbang iti daytoy nga iringgilya. Ita, lumaban ka iti patas. Jablo ka. Naabakan ti kalaban ko. Saanan ang makabalos pa'y kanyak. Gapot ang kakapsutan. Hintay mo ang wanitan tinalabak! Ket awan sa bali! Nudi! Nisigla! Nangabak ni Michael. Lading ita kalaban ko. Jak pagayatan daytoy. Naaramat aklaan. Ulitak. Jak pagayatan daytoy. Adda ka itirwara. Saan ka abalod akas kanyak. Dakkel tinamnamam ang mga barwanan. Tadi ka ket paad-adipan latan. Kailalaam ko matibiyag mo, gayem. Masaya at launay. Taos to ti bilang ti kwarta nga inyawat yo kanya. Da kayo apasurot ni Don Tomas. Wan, Don Solomon. Bueno! Ing kayo idanon ka ni Don Tomas, ti pan nakaabak na. Wan, Don Solomon. Ket ur-urayak manen, ti sumaruno akarit na. Tadyak pulos atrasan. Iti sumaruno. Saan laeng adoble ti pusta. No di pa'y ket triple. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay. Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!